kgang ya go tlhoka go nna le motho go ba motsetse ke gore o dira diphoso tse leng gore ga di tlhoke gore di nne teng. Ka la boraro ke tlogetse ngwana a le mo layering sebaka. Mantsibua ha ke ntsha ke fitlhetsa a tshubegile marago le dipara. Tsala ya ka ena le bana ba bane o ntheila re ene o dirisa cornstarch. Cornstarch e tshwana fela le baby powder tse ding. Ke ne ke mo raya ke re no ke na le Johnson & Johnson baby powder a ba re no cornstarch e bereka ka bonako go fetisa. Ke dirisitse baby powder ha ke santse ke emetse letlhakore gore le go reka Maizena cornstarch. Ha fitla ka e dirisa ka bona gore ya ke nnete e ira gore letlalo le omelle ka bonako go gaisa baby powder. Tsatsi le latelang ke fitlhetse le gore letlalo le le na le di blisters mo dipareng le tswile o kgona go bona ka motlase. Ha ke rate ha letlalo le bulegile ke yanong ke boditse tsala e nngwe na le ngwana le mongwe gore ene a kila a nna le bothata bo antare o dirisitse pseudo healing cream ke batlile ha ke a kry ke fitlhetse fela baby care go bofelong ka itlhoboga ka reka Bepanthen baby balm cream ka gore ya re e repaira letlalo la nappy rash. Ke dirisitse maabane le gompieno yone e na le ke bona pharologanyo ke na le matsatsi a mabedi ke dirisa se ke bona pharologanyo. Ke batla go bontsha gore ke tlhola motsegare ke ntse yang ka gore ke batla gore ngwana tsene ke mowa mo gare ga dipareng le marago gore ke ipakanya yang. Ke ala mmetse o kgonang go phumoliwa mo fatshe ke yone mmetse o nako sentle ke ba mmetse o kwa ntle ke a itswafa go fudugela kwa ntle jaanong ke tlo go idirela mo teng ga ntlo. Ke tsaya leiri e kareleswa ke tsaya leiri ke iphuthulla mo fatshe ka gore a ka rota a ka kaka ke tsaya liner e latlhiwang ke ba mo godimo ga leiri gore ha ile gore o ka go le gonnye ke ska tlhatswa leiri ka yo yotlhe ke ntshe fela liner e tletseng leswe ke be ke ba ngwana. Ngwana ke yo